Yabona manje isikhathi saka Christmas. Yeah. Yabona manje lesigqoko lesi. Yeah, lesi saka Father Christmas lesi. Yeah, wena na usigqoka, usifaka la inhloko yakho, athi ngisifake yabona. Manje mina vele ngokuthi nangisebenzisa izinto ze Kingdom of Darkness, ngifaka le cross le. Once babona le cross le bayazi ukuthi I'm not part of them. Okay. Yeah. So, na usigqoka lesigqoko lesi. Uyasibona msnamba colors wakho. Okay, right. Sengiyabuya lapho ngiqala la phezulu. Le umalema wazala on the same day the real Nelson Mandela died. Yabona? So manje kwenzakalani umalema uthena ka descender on earth. uMandela ascenda aya island in the sky. Kwaba ne exchange of responsibility ke ba. Yabona? Kwaba ne exchange responsibility ukuthi manje umalema must continue. Sinibingelele siphinde sinamukele ohlelweni lethu Echo TV esibiza ngokuthi ile calling lona obingelelayo umfowambatha kushanda indaba ezithi umthiya ushuthi uMatinda sinqamsodidle madle bona gwatshoza igcololo umthiya dakho dakelo ucathi phansi lenquthu kwaxubanyawo kwenkomo zinye ipolish kanti umqoma ngegugu okuningi akudingweni babukele beEcho TV njengoba nazi ukuthi ke ukusubscribe kwakho nokulike kwakho nokukhomenta kwakho kubalekile ukuthi kusisize ukuthi nathi besemathubeni ukuthi umsebenzi wethu uhambe ufinyelele kuso sonke isifundazwe eningizimu Afrika. Nawe mbukelo omusha kweEcho TV ofikayo siyakwamukela ohlelweni lethu The Calling usibhalele nawe uma ufuna ukuza siphathana kahle nje la ekhaya ni comment ngendlela eright sikwazi ukuthi sibone la esisala khona ngokwemibuzo okumele sibuze abantu abafika e-studio. Namhlanje ke angihambi ngedwa ngiphethe umfowethu ozwakashele naye la e-studio othe akeze ezohlala nathi. Ngizothatha ithuba ngilinike yena mina ke ngumfowambatha ke ngizothatha intambo ngiyiphose kuye kumfowethu akwazi ukuthi asibingelele simamukele studio. Bhuti omdala. Kunjani? Siyaphila futhi sikubingelele sikomukele ohlelweni lethu Echo TV mfowethu ngisacela utshele napa ababukeli bethu ukuthi ubani igama uqhamuka kuphi. Mina ngujabulani Samuel Mgcina. I am an antichrist prophet. A prophet kaMama, the moon, the creator of all black people on earth. So, in actual fact, I am the liberator. I am the real Messiah, not that one, Jesus Christ, the one who died. I don't die. Yeah. So there are two Messiahs on this earth. So these two Messiahs, they were given letters by the Kingdom of Darkness. So since ngujabulani Samuel Mgcina, there is another Messiah who is Julius Silo Mgcina. Okay, /Malema. Yeah. So, Besugogo ati, lama letters when they mean Jesus, the Messiah, because they had to mark you when you were born. Gutilo, uzo sneaking king and Ravel. Yeah, these are the two Messiahs. Hey, ngiyakuzwa ngiphinde ngilahleke ngoba ngicathi lento iqondene nawe yakho bhuti wami. Yeah. Kodwa ngizofuna ukuthi ngikuqonde futhi ngikuzwisise ukuze nombukeli lapha ekhaya akwazi ukuthi akulandele. Ake sidonse nje sihambe nayo ngolayini kahle nje ngesibhongoro ngolayini kahle singayixubi. Okay, wona bhuti wami wena ubizo angazi ngizothi noma ubizo lolo noma indlela ophila ngayo kahle kahle wena ubani uphila kanjani asiqale lapho ubani wena uyakholwa awukholwa ukholelwa angazi awuyibeke nje ukuthi wena ubani bese sikwazi ukuthi sigene endabeni. Mina umprofeti kaMama. So, ku Kingdom of Light, when uMama was still actually in charge of earth, there was only one prophet on earth. So that prophet would only become a prophet at the age of 50. So between the age of 41 to 49, it's a period of training. So mina, njengoba I came when actually Mama was no longer in charge of the earth. It's 6 years yami. Ngitrainwe ile Kingdom of Darkness le. Yabona? And then after these 6 years, the last 3 years is when actually I was trained by the Kingdom of Light. Yabona? So the Kingdom of Darkness knew that I was coming. Yabona? So that's why actually they ended up
bafoma ama-podcast yabo. So banzani bebazi ukuthi every time when I introduced myself, I'm going to say I was trained by the kingdom of darkness yabo. So bona balanda ama-actors wabo. So these actors who are witches, they always introduce themselves and they say they were trained by the kingdom of darkness, and then they add as witches. Okay. Yeah, which is a lie. You can't train someone to be a witch. The witches are born. Okay. Yeah, you don't train someone to be a witch. You don't decide today that tomorrow I'm going to be a witch. No, you are born a witch. Okay. Yeah. So I was only trained because the timing cool ngisesemncane ngiqeda actually i-matric yabo. So ngasebenza ngisesemncane soon nje after matric is when I started to work yabo. Yeah, so since from then maybe I was 19. Yeah. So since from the age of 19 today I'm 50. Being always ngisebenza. I've never been at home. Yabona. So bengichintsha nje ngemsebenzi. Nangiphuma kulo ngingena kulo. Isikhathi sokuphumula besingekho. Yabona. So izinto zamasonto nezinto zezinyanga bengingazingeni kahle ngoba because bengibona ukuthi impilo ngisi right. Well, I'm not rich. But impilo yami right bengakhali. Yabona. So bengazinaki lezi ngicabanga ukuthi lezi zinto lezi zesonto abantu abaye emasontweni it's more about abantu abahluphekayo. They want some light, yabona. Nabaya consult enyangeni ukuthi labantu banama problems. Mina I grew up without any problems. Okay. Yeah. The only thing mina engi experience as a child is hate from both parents. Yeah, what? Okay. Yeah, ngisakhula ekhaya besi 5 boys, but manje sele si4. So mina I'm a middle child. Okay. Yeah. So bekwenzeka ngibone ukuthi mina ekhaya I'm not treated like the other boys. Yeah, mina bengitreatwa ngendlela enye ngeze ngibone ukuthi labantu laba akusiya abazali bami laba. Mina ngibuyaphi ngizibuza ukuthi ngibuyaphi mina. So bengasifuthi nalomntana othanda ukudlala estradini. Laba abanye bebathanda ukudlala but mina most of the time I will spend at home. So sometimes nangicabanga ngibheka abazali bami ngizibuza ukuthi bangithathiphi labazali ngoba laba akusiya bami abazali laba. So ngizobheka umama ngithi ayi umama vele akusiwo wami ngoba umama akafani nami. Bheke lo baba ngithi lo baba hayi lo baba usiyafana and then kwenzakalani kanti yabona. Okay. So kwatholakala ke ukuthi the other time ngoba mina ilo mntwana bokakhuzwa ngenduku laba abanye bakhuzwa ngomlomo yabona. So kwenzakala ngelinye ilanga lapho ke umama wangishaya yabona udlala ngaphandle. Uthe umama nakangishaya wakhutshwa wawa yabona. Uthe nakakhutsha awa wamemeza namashiyane wathi hey namashiyane. Mina ngithi ngazibuza lapho ngathi lo muntu uqeda ukungishaya nakaqeda umemeza namashiyane. Mayikhubeke umemeza namashiyane. Yeah, uthe nakayo abathi namashiyane. Ngalibamba lelo gama kusesumntwana. Kanti bengisazibuza ukuthi ngubani ngathi mina hayi kahle kahle umama wami unamashiyane. Kusho ukuthi lo ya ubaba mhlawumbe wangithola ngaphandle sekazokukhulisa la lokho kusho ukuthi stepmother sami lesi. Unamashiyane ubani? Unamashiyane bengamazi ngoba umama ozala ugogo ozala umama ugogo Hong and then ngataganekele kamaphanga uganele kamaphanga yabona. So ngazi mina ukuthi ugogo Hong mayilo namashiyane bengamazi mina ngathi manje umama waze wabizwa namashiyane kwenzakalani and umama zange ngimbuze lento le but kwastika engqondweni yami ukuthi lo umama ami lo until manje ke size ngikhula ngithola ukuthi ke my spiritual guide ugogo Hong unamashiyane. Kusho ube kuyiqiniso ukuthi le uye umama wakho wamampela ke lo. So lo gogo lona bengihamba naye le ndlela lena njengoba ngihambile ngithi le 9 years le bengasi easy. Bekwenzeka ezinye izinto ngoba kahle kahle impilo yami iqale ukubheda from 40 to 49 ngoba i training starta from 41
yabona so why manje impilo icala ukuthi ibhede lapho ukuthi istar sakho satshonjwa and wena 40 yini iminyaka 40 years yeah okay yeah into yenza ukuthi ilife besicala ukwehla kancane ingasafani naqala ukuthi manje uze wena ufike ku40 you were not aware ukuthi wena une star and then your star was stolen yabona so if your star is stolen at the age of 40 41 the star manje sizofuna ukusebenza ngoba at the age of 40 kumele manje iqalele kick in i-calling yakho kumele prepare for your calling yabona between the age of 41 to 49 thina sisebenza ngo9 si 333 thina 3 3 3 3 plus 3 plus 3 si 333 bona bayi 666 yabona okay so manje kuba nenkinga ke lapho ngoba manje star sakho sifuna ukufighter sifuna ukubuya laba ababhizi bakubambile ngapha yabona so uzoba nenkinga uzobona ukuthi impilo ayisasi right the way bengakhona yabona yeah manje okay ngiyaxolisa ukuphazamisa konke engifuna ukuba nenhlungu ngayo ungaze ngikhohlwe umbuzo lesitali simo sasiphethe kuba njani impilo uba rich uba njani yonke into iba right uyabona if istar sakho sitshontshiwe up until the age of 39 istar sethu sitshontshiwe sisebancane that's why they introduced actually ukuthi kumele sizalele esibhedlela because istar zethu zisitshontshwa lapho ebhedlela lapho seseyingane bona bayakwazi before uzalwa ukuthi uphetheni yini oyifumbethe yeah i-kingdom of darkness aboshembe labo bulkhanyana yibo bayiphethe leyo nto leyo so yibo labantu abatshontsha iitazi abantu abamnyama and then bakhona ukusebenzisa lezo star leyo kuyo ukuthi wena istar sakho sinesinde singakanani yabona so manje njengami mina ifamily yami abomgcina aboqhamela abonokwindla so ifamily yami amakhosi wazo zonke izinkanyezi ezweni so kusho ukuthi amakhosi wabantu abamnyama ezweni yabona yibo abaphethe abantu abamnyama yabona so leso star sethu ke aboshembe nabolkhanyana they were always checking us ukuthi who's coming who's the king who's the prophet yabona so into mara abayenza kule trinity le kuba ne trinity always kumele ize after a period of 50 years izorula on earth iphathe kahle abantwana bakamama abantu abamnyama yenze sure ukuthi labantwana balambi baphila kahle lawo ma kings lawo kuba i-trinity yabona thina sisebenza nge-trinity kuba i-queen kube i-prophet bese kuba i-king yabona in that period so manje ilento i-prophet is a prophet to the king ngoba i-king ayisi spiritually strong yabona is a physical being yabona so that's why a king must always have a prophet ukuthi izoba like an advisor to the king yabona yiyo i-prophet ethola ama message from kumama ukuthi manje ezweni sisebenza kanjani senza kanjani yeah manje labantwana bakaKayini laba abo Shembe nabolkhanyana they were always stealing the star of a prophet benzani batshontsha le star se prophet yabona nabasithatha le star se prophet i-prophet nasifika kule age of 40 kumele train ukuthi ize ibe prophet nasekulana inkinga lezi le 6 years kusuke kuyibo laba ke manje abakwenza wena ukuthi manje bakudonsele la ku spirituality so they train you about the spirituality ukuze wazi deep about the spirituality benzelani ke ukuthi manje nase sekufika isikhathi bayakuthwalisa yabona abakubulala istar sakho basebenzisa bayadinga abakubulali so bakwenza kanjalo bakuhluphekise ke lapho ngoba impilo seyiyehla ithi impilo nase seyiyehla lapho bese bayajump bakwenzani bayakuthwalisa but abakutshela ukuthi sakuthwalisa benza lezi zinto lezi zokuthi sokugeza emanzini yabona okay yeah and akuzibona inyanga zonke nezangoma zazi ukuthi zifola under uShembe noLikhanyana yeah zisebenzela bona le mimoya imimoya ephethwe yibo yabona so manje bese nawe yalapha abantu bawugeza wena njengoba kwenzeka kimi mina ngadibana nenyoka lapha abantu bawungeza so ngazibuza mina ukuthi inyoka manje ifunani ngoba kuthiwe la ngizocleanswa ngoba izinto manje zingahambi kahle zingabalance it's because ukuthi bengidinga ukucleanswa kanti lapha ke bengitsheliwe before kuthiwa ngene emanzini bathi
amadlozi akini abomgcina wena na ufika lapha ubiza ithakazelo zabomgcina uqhamela unokwindla yabona Okay. so but ledlozi lakini lakamgcina lisebenzisana nabokhumalo Okay. mina ngangiqala ukuzwa ukuthi sihlobene nabokhumalo ngaqala ukuzwa lapho ngambuza lo mfo ukuthi mayisihlobana kanjani nabokhumalo ngoba angikhumbule ekhaya or umuntu oseduze wasekhaya owakakhumalo wathi hayi wena hamba lapha ulento ubize nje abokhumalo noma ungazazi kahle ithakazelo zabo ubize lapha and then yonke into uzoyibona lapho uzokwenziswa lapha yabona lapha egezeni yonke into izozivelela yabona yonke into izoziphumela mhlambe nalesithakazelo sakakhumalo uzophuma sosazi lapho yabona ngoba izinto zimoshakala ngokuthi nina nazi ukuthi kwenzakalani emuva yabona manje nasengena lapha mina ngitshelwe ngokhumalo nangena lapha njengoba ngidibana nalenyoka ke lenyoka lena ngaze ngabona ukuthi hayi isithwalo lesi isithwalo lesi so ngathuka la angifuni ukutshela manga ya ngathuka uthe ngisathuka kanjalo kweza that voice ethi wena uyazi ukuthi uyoshona nini ngoba mina ngathi nangikhula bengazi ukuthi ngiyoshona ngina 86 kahle ngiyohamba la izweni ngina 86 so bengicabanga ukuthi sonke siyazi i-date of birth yethu ne-date of living this earth mina ngikhula nje ngazi leyo ngqondo leyo ukuthi hayi ngiseseneminyaka ngiyohamba ngina 86 la ingqondo yami ya ngisesemncane ngiseseyingane nabo 10 ngidlala nengane ngithi wena uyohamba nini namhlabeni mina ngiyohamba ngina 86 ngoba at the age of 10 bese ngikwazi ukubala ya manje lento leyo beyikhona yila kimi yavuka lento leyo ukuthi hey uyazazi ukuthi uhamba nini then mina ngathuka lenyoka yangena emanzini yahamba ngabuyela emuva undodandini le wathi uyangibuyisela emuva ngathi soqabana yabona awusabuyela ya ngiyabona ukuthi uphezukwana ngimdala nangaka kumele ungitshele ukuthi senzani sivumelane ungangifaki esimweni esinje yabona yase bahluleka lapho ngoba lo mfolo wangitshela wathi lento oyibonile namhlanje imfihlo enkulu manje wena na ubuyele ekhaya ungasayenzi lento bekumele uyenze impilo yakho ngeke isaba right yabona but vele mina nginokuyikhulumela kuthiwa ukukhuluma mina kukhuluma logogo ngaphakathi ngamtshela ngathi mina ngihamba noNomashiyane mina manje ke bhuti wami logogo lena mayefika ufika kanjani meze ukutshela indaba ufika ngamaphupho noma ufika action ish yabona logogo is the spiritual guide is a messenger between logogo i-creator yethu abantu abamnyama nami yabona so logogo thina was creator akazwani nomsindo she's mute yayibona le ndaba le so ama message kagogo eza through the brain yabona wena mina nginabangani angina next ngithanda ukuhlalela ngiwani ngithanda izindaba ngiyazi nakuhleli ngiwani indaba zizophuma yabona so ngizuzwa mina through my brain ukuthi sekune message engenayo bese ngiyamamela akubi ivoice ya ngiyakhona ukuconnecta nayo yabona ya but bengazi ukuthi mina kumele mina nangicommunicate nogogo ke ngicommunicate kanjani ngaze ngafunda ukuthi wena na communicate nedlozi lakho langampela leli ngaphakathi kwakho wena uyacabanga you just think by thinking uyamtshela ukuthi ukuthini yeah sebenza kanjalo ke ilanguage yethu ilento ke ile language ezimungulo ngoba ugogo uthi njengoba sizobe sesiphethe by 2033 kuzobe kuyi-universal language yethu kuzobe kuyi-sign language because asisebenzisa umsindo lo msindo lo welimi yi-language ye-devil ngoba i-devil isibamba ngalo lelimi lelo ngoba nale English esifundise ngayo akusile English ukuthi wena lento oyikhulumayo ilento oyiunderstandayo no wena na ukukhuluma ngezinye izinto amagama ngale English uyazibopha okay good devil manje umsebenzi wenu yini ke nenzani busy ngani ubinyanga yalapha isangoma siyabhula umthakathi uyathakathi umfundisi uyashumayela nina nenzani yabona into eyenza ukuthi ngihlale kakhulu lapha khona lento bengifuna bengiyibona ukuthi ngine gift bengizibona ukuthi ngine gift ne ngoba vele even noma uyo consult lapha bathi na ufika athi umprofeti umfundisi uyabona lena bala yilawo amagama bebawabiza kakhulu nangifika bathi umprofeti ngimangale ukuthi mina ngumprofeti but ngizibona ukuthi hayi man bashole lento le ngiyazibona nami ukuthi nginale gift yobuprofeti manje inkinga yami ke ukuthi mina mfokambatha angikwazi ukuthi njoba ngubona la ngibona inkinga zakho
yabona so ilento lengangithola ngithi hayi nangingaya lapha kakhulu ngizogcina bayikhiphile lento nami ngikwazi ukubona inkinga zabantu kanti into enjalo ayikho la umprofeti awuziboni inkinga zabantu ngoba manje ugogo uthi labantu laba abaguli labantu laba bayaloywa uNkulunkulu usebenza ngobuthakathi so umuntu ukuze abe nenkinga bayamloya yabona ukuthi azabe nenkinga nabamloya ukuthi azabe nenkinga bamdonsela khona ukuthi aqalele aconsult once waconsult ngeke usaqeda inkinga bazosiqeda bakunika iperiod nyana bayilento ngoba uNkulunkulu usebenza ngetithe manje nawe enyangeni le mali oyikhiphayo le bathi yokukhanyisa le itithe and the spirit lesisebenziswa ileso sangoma naleyo nyanga leso siphethe inyanga eziningi siphethe izangoma eziningi so nasekufuneka imali kwenye indawo la sizokukhumbula wena ngoba wafaka imali lana itithe kuthi wena manje kusale ubhadala labantu laba abasebenzela abantu abasebenzela uNkulunkulu bonke basebenza ngetithe kumele wena na usebenzela uNkulunkulu uzokufunela ilave zokuthi zikusebenzele yabona njengabafundisi abafundisi basebenzela uNkulunkulu bani the devil the dog yabona uye umthakathi uNkulunkulu yabona so wenzani ufunela umuntu omsebenzelayo omlethela ama-souls ukuthi always loyo muntu loyo kumele enzeni abe ne-leaves ezimsebenzelayo yabona njengabo pastor njengoba ngishilo ukuthi nawubhadala itithe is a tithe yabona bayakuloya nawukhipha le mali kokuqala bayakuloya wena you will never stop paying le tithe le uzomsebenzela lo muntu uzophima impensionini nangasebenzi adle imali yakho aphila impilo engcono kunawe uzothina imvula lapho wena uvuke nangavuki uyisigqila sakhe usebenza kanjalo ke uNkulunkulu athi ngiqedelele lapho before blento le so nama podcasters hayi nakhona lapho mfethu uzomqolela mina ngibeka njengoba injalo kunama podcasters lawo ajoine le Kingdom of Darkness yabona so lama podcasters lapho wabona kanjani lawo ama podcaster ajoine le Kingdom of Darkness yabona lama podcasters nawo asebenzisa itithe yabona so ayisebenzisa kanjani itithe angisho wena ufuna ama subscribers bantu abasubscribe kulento ku channel yakho angisho so labantu labo baya subscribe because bafuna uplifta wena yabona manje lezi ezijoine ilento Illuminati i666 lezi manje zisebenza njengabafundisi zifuna ukuthi zibe neyilevu ezizahlala zibasebenzela lezi zithatha lama names abantu abasubscribeayo zenza ama rituals kuma kingdom bese nazibuya yazi bese zifunani wonke lama podcasters afuna idonation yiwo lawo wena uzodonate ngeke usaqeda baba sekuyitithe leyo ngoba iKingdom of Darkness is working about someone being a slave and someone being a soul provider kumele provide uNkulunkulu ngama-souls kumele provide ngezimfu lezi asihlabayo uyabona njengoba sikhuluma nje I think vele sisale ngiqeda ngaloNkulunkulu lo uyabona manje isikhathi saka Christmas uyabona manje lesigqoko lesi lesi saka Father Christmas lesi wena na usigqoka usifaka la inhloko yakho athi ngisifake yabona manje mina vele ngokuthi nangisebenzisa izinto ze Kingdom of Darkness ngifaka le cross le once babona le cross le bayazi ukuthi I'm not part of them so na usigqoka lesigqoko lesi uyasibona musinamba colors wabo okay right sengiyabuya lapho ngiqala la phezulu le umsila lo i-tail of a sheep le bese kuthi le color le red i-representa igazi lalemvu bese le color le emhlophe le texture nyana yakhona i-wool it's a skin of a sheep yabona so wena nawe ifake lento le waveza inhloko yakho inhloko isikopho sembuzi semvu leso so nansi celebrate ke iChristmas ni celebrate lemvu le ehlatshiwe during Christmas, which because Christmas is the Christ mass sacrification, and then there is only one sheep sacrificed. We sacrifice when umuntu omnyama. That's why when I went to hell, ngabona ukuthi kugcwele abantu abamnyama la, and most of them are men. Yabona, so ngazibuza lapho ke mina ukuthi why lapha ku hell kugcwele amadoda, kugcwele abantu abamnyama, abafazi ba few. Okay, abantwana bayi ku hell.
you don't go to hell because kumele uzoya ku hell naso after 21 angisho phela so uyazikhulumela wena sozimele so izinto ozikhulumayo ngomlomo ezakho so if you are under 21 you don't go to hell. Okay. Yeah. So ke ngathi nangifika lapho ke ngabona amadoda amaningi ngathi nami hayi kuzomela ke manje ngiqale ngesontweni ke manje mhlawumbe lamadoda agcwele kangaka ilokuthi amadoda akayo esontweni hayi kanti cha ngathi naze ngivula iBhayibheli ngangibona kahle mina ngathi ngiyafunda iBhayibheli kwathi ithu kanti ugogo yangikhuza and then manje nase sengiconnecta kahle nogogo ke wangitshela ukuthi the reason being kwela amadoda lapha kunabafazi abancane ukuthi amadoda they are the chosen one aka mama demoni and then manje abafazi they are the chosen one for the devil. Yabona? Okay. So lamadoda agcwele amaningi kangaka it's because the reason being amaningi wabo athunyelile abafazi lapha. Yeah. Ngoba manje labafazi babathumela kanjani lamadoda lapha? Uthi ugogo ke uNkulunkulu the devil imishado yakhe uarrange kanjani when I was Ketel girlfriend I was Ketel next it's either u control spirit kaNkulunkulu or control spirit kaGogo so the spirit leso yise sikuchuzelayo ukuthi wena ujolana nobani ushada bani uyayibona le ndaba le. Okay. Yeah. So uthi ule imishado yakhe ufuna ukuthi umfazi aphathe indoda yabona so manje labantwana laba wena mfoko kambatha na uzitholela wena uthi uyoshada intombi yakwabani bani yabona so before leyo ntombi leyo iya kwamukela lento kambatha inkinga ubani umamazala kahle ya umamazala uzotshela le ntombazana ukuthi uyabona thina size sihleli nobabakho size siguga sisoyi2 ngenzani uthi ugogo benza kanjalo ukuthi indoda iyabanjwa yabona bese labafazi benzani le ndoda ke beyase bayayidlisa ke le ndoda le ngoba ya ugogo uthi ama relationship alastayo kuze niguge noyi2 isuke le ndoda le idliselwe le ndoda le uNkulunkulu uthanda ukuthi umfazi aba in control over the man yabona so wena mfoko kambatha nasebakudlisile wena kwatholakala ukuthi ledliso alisebenzi kuzoqatshana lo mfazi uzokuthumela ku hell ha angeke ilast le relationship please either wena uzoba nenhlanhla ubaleke na ungabalekanga lo mfazi uzothi nakakudlisa wena ungadlisiki uzobona ichance ukuthi lo muntu akafi lo it's either manje uzoba ne second option ukuthi manje awuthi ngibiza inkabi manje ukuthi zizosusa lo muntu yabona so bikwenzeka kanjalo ke if nakahluleka futhi ngenkabi uzobona ukuthi lo uhlala ematshwaleni akathandazi yabona so manje sakazokufundisa wena mfoko kambatha ukuthi baba noma uphuza mara kumele sithandaze la endlini sakazokufundisa ke ukuthi wena upray uthi in the name of Jesus Christ the more wena sofunda ukuthandaza uzokuphinda ngechief uzokuthatha ngoba sowuvumile wena ukuthi yini I am the sheep to be sacrificed because wenzeni uvuma ukuthandaza we decided ukuthi wena we are a prey you should be sacrificed so imishado eminingi ke nokuthi amadoda agcwele lapha kuhela yibo abafazi ngoba bathanda kakhulu ke ngoba yena uGod is the creator of animals yabona so uthena akaqumba umama phansi la emhlabeni uGod wazama ukuthi acreate isilwane esinenyawo ezithu njengathi yabona wahluleka ngoba uthi ugogo lo muntu lo wazama ukucreate imfene ama-baboons nama-apes ukuthi khona azokwenza isilwane esifana nathi lo muntu wahluleka yabona so wenza nechinga lokuthi iwolf ngoba yena uyiwolf uyinja yabona and iwolf ihlaniphe kakhulu ihlaniphe njengaye yabona so iwolf yakhona ukuthi manje nayiza la nase lento icreation yakhe la emhlabeni iwolf yakhona ukuthi iconvince labo mama ukuthi balale nayo yabona so abafazi bathi taste lento yenje batholakala ke manje abafazi bathista lento yenje abayijabulela batshela abanye abantu balala nabo labo mama abanye balala nezinja uthe labo mama labaprega manje waphuma lo mntwana lo namhlanje sithi mlungu waphuma inja enenyawo ezithu leyo nja leyo umlungu laba bamhlophe izinja that's why bathanda izinja kangaka bayazi ukuthi inja ubaba that's why bayinakekela kangaka bayenzela ama clinic benzela ubaba yabona so they know even ukuthi the creator yabo is the dog yaphendulela legama ngokuthi yathanda ubutsutsi
lela ka God ukuthi ningaboni ukuthi actually when you say God we are calling the God the dog yayibona le ndaba le yeah okay asingamoshi isikhathi le khona le ndaba le bengithi sizoyicoca ke or bona umbuzo lapho futhi before ngoba sesingene deep ku spirituality angeke sisaqeda ngiyazi phela sengijulile ngisevuka umoya ake singene kiyo le ake before sigene kule ngifuna sigene kiyo ake siqale nje sihlelise kancane nje hayi kakhulu ngifuna sibhekela ukuthi ngifuna ukuqonda ukuthi wena bhuti wami njengoba uthi uphila le ndlela ophila ngayo yokungabe awunankulunkulu wena uNkulunkulu uthi idemon uNkulunkulu uthi yini devil is a devil uNkulunkulu is a devil khona abantu uthi abantu abanye emasontweni angazi banjani futhi wena awusonti so ngifuna ukubuza ukuthi wena unawo umehluko kumuntu osontayo othi uNkulunkulu umveli nqangi ubaba wakhe uyamthanda ukholelwa kuye wena unawo umehluko kulomuntu okholelwa uNkulunkulu ukuthi mina I'm not a Christian yabona ama Christians that's why afa kakhulu is because bavumile ngomlomo wabo ukuthi bona bangabo Jesu Kristu Jesus is a sheep ile sheep ehlatshwayo ngotsho umuntu omnyama so this name yelenti word Christian is a fool is ile silima semvu esivumayo ukuthi sihlatshwe ngoba nabathi pray baba abasho lo pray ngoba bambhala bona ngo ku spirituality is about what you are pronouncing not about what you are reading so wena na uthi pray uzibiza ngokuthi manje uyabona mosinanizingela lemakhaya ngisuke nizimele inyamazana ngisho le nyamazana leni izingelayo wena mfoko ambatha yipray ukuthi nibambe nina yabona so nina ke nizingelwa ilenja le ukuthiwa uNkulunkulu yabona so but nina kumele nivume ngomlomo wenu ukuthi lenja nina as a pray njengoba nizingela nina lenja seyinibambile it means lenja sengenza anything ngani ngoba seyinibambile so that's why you have to pray Jesus Christ declare yourself as a pray ukuthi obanjiwe wena so lo mbuzo wakho lo ukuthi mina ngihluke kanjani nabanye abantu mina nginomunye kulona ugogo lezi zinto zonke ezikhona lezi zokuhlabela amadlozi thina sina culture umuntu omnyama asinalutho zonke lezi zinto lezi zize ngathi uNkulunkulu lo ngoba lo uNkulunkulu angasho ngitshelile ngathi uNkulunkulu lona uyi creator yezilwane i-creation yakhe yena underneath in heaven there is earth there is heaven i-earth is the kingdom of light and then heaven is the kingdom of darkness yena lapha ngaphandle ama-creatures wakhe bekazenzela lezo zimvu lezo nase awumile afuna lelo gazi lelo bekasihlabela kahle lezo zimvu lezo so uthena kaqumba umama phansi la emhlabeni wafuna ukuthi manje yonke lento enziwa le ngaphansi leyo kuhlaba yama sacrifice kumele yenziwe nala ezweni la kamama manje thina nathi njengabantwana bakamama sinisesiphethwe uyi senze yonke lento leyo ukuchitha igazi yabona so manje kade athanda kakhulu if mfowena mfoko ambatha yilo muntu othanda iculture ulothanda ukuhlaba njalo uphila isikhathi eside ukudlula iChristian ngoba wenza lento le ayithandayo umchithela igazi yabona so ubonile ukuthi abanye abantu manje bayayenza lento le engiyifunayo wabona ukuthi abanye abantu abayenzi lento ayifunayo wathi laba ngcono introduce iChristianity yenzelweni ukuthi lo angahlabi akhulume ukuthi yena uyimvu yokuhlatshwa kuhlatshwe yena so thina yonke lento le thina umama asina heritage day asina next zonke lezi zinto isenzela yena sisuke siworshipa yena wonke ama holiday esinawo sisuke manje worshipa yena he's all about worship so wena njoba manje bokhuluma nomveli nqangi umveli nqangi ubani umveli nqangi ulonkulunkulu lo wamaChristian yabona so umveli nqangi uvelaphi ke umveli nqangi ilona eBhayibhelini lakho lona abathi uKayini yabona uKayini uKayini lo owasacrifice uAbel yabona so baze bathi umveli nqangi nje ukuthi uKayini was the first black person to sacrifice and join the kingdom of darkness yabona so uthena ka join the kingdom of darkness udevil lathi nginike sacrifice wakhetha ukuthi manje sacrifice kube ubani kube awubele uyibona le ndaba leyo so ilo uNkulunkulu enemkhonzayo ke loyo uNkulunkulu usebenza ngamadlozi usebenza ngemimoya usebenza ngeHoly Spirit nakhuluma ngeHoly Spirit ukhuluma ngemoya yamadlozi imoya yasemathuneni yabona ba ngiyakuthola
ya thina wenze kanjalo ke nina nanithi uNkulunkulu semazulwini nimemeza lo uNkulunkulu owangcwatshwa le KZN umkhulu wabo Shembe. That's why abo Shembe bathi namhlanje abo uNkulunkulu ngoba manje bona bayizizukulwane zakaKayini. Bana bolihanyana. So benzani ke abo Shembe bona manje baqhuba lento eyayenziwa ubabakhe ulo umkhulu wabo. Yabona ngoba manje uAbela bakhona ukuthi bamsacrifice ngoba uAbela ngokuthi naye abhiza sacrifice ilento ngokusacrifice le lento uchitha igazi uworship ukuthi uvumile wena ukuthi uya part of the devil yabona so uyavuma ukuthi worship the devil so once we worship the devil is about death kusho ukuthi uyavuma wena ukuthi you can be sacrificed noma ungamhlabela umuntu kangana lo muntu lo asafuna ukuthatha uyakuthatha because when uvumile ngoworship yena we are worshiping death. Uyavuma ukuthi when we don't want to spend eternity on earth we want to spend eternity in heaven. In heaven yini baba in heaven is a city yabona like Joburg yabona so there is hell there which is the sun city prison yasile yonke lento lesiphile lana le iyafana baba yeah mara le kuhle ngoba lo baba lwana vele uchintshelile thina si spiritual wachintsha lento yethu kuba spiritual wayenza kuba immaterialistic ukuthi manje kube imali kube yabona ama glitz and glamour so now uya le phansi le in heaven lapha kunelento kunendawo yakhe lapha ilento isigodlo sakhe lapha hlala khona ungayibiza yini iWhite House yakhe iparadise leyo ndawo leyo yeah ilento leyo ukuthi namanje boShembe nabo sebabuhlulekile mina ukungibamba wase lo baba uyangibiza wangibizela le ilapho ke ngafika kuye ke yena manje ukuthi magician isosara uyakwazi ukwenza magic legazi lakhe lenyoka leli yize likwazi ukuthi lemimoya ikwazi ukuzishintshe izenza isilwane izenza umuntu yonke into yena wazishintsha ke wazenza umuntu ofana nomkhulu wami yeah uthena wafika lapho wathi ngumkhulu wami wangitshela ke mina ukuthi hayi since bebakhuphe esipanini ke sifuna ukuqosha yithi thina bomkhulu bakho sifuna ukuthi bakuqoshe emsebenzini ngoba wena wathi nawuzala mntanami wawuzalelwe ukuthi wena ube businessman ungasebenzi umlungu wena yabona so manje wena since manje ulinqobile le case le bazokubiza futhi abantu bafuna ukuqosha labantu ngoba yithi vele sifuna ukuthi bakuqoshe so when into ozoyenza nabakubiza for another hearing ungayi sizothi lapho nasebakuqosha lawo wangayi labantu bazokuqosha wangayi wena lapho mntanami kuzokwenzakalani ke thina zilapho ke sizokwenza wena ibusinessman sizokunika inamba zelotho baba and then ngale mali le oyithola ngale lotho oyiwina baba ungimamelisise baba wena ama business wakho ama truck and then uthenga ama truck ungathenga enye truck uthenga iVolvo mina mina utshela mina uNkulunkulu wenu ngisho uzivale umkhulu yeah uthenga iVolvo ama Volvo baba okay yeah mina concentration yangishaya nasesikoleni ngakaconcentrate ngoba sometimes ugogo yangiphazamisa so ne concentration yangishaya lapha ngiyamuza lo muntu yakhuluma maranga imnakanga into bengiconcentrate kuyo khona le jazz lami leli la umNazaretha wami lo mhlophe lo green ngibona lo baba ugcoke wona and mina bengakawazi la but mina bengine concern yami beyile jazz leli yonke into ayikhulumayo bengayimamelisanga kahle ngase ngiyambuza ke mina ngathi wo mkhulu ngiyezwa manje lezi zinto zikhulumayo mara le jazz leli manje elami musimkhulu wena uligcoke kanjani waqala lapho ke wakwada uthena akakwada waphinduka intsha yeah so manje nasesengikhona ukuconnecta nogogo wangitshela ukuthi ya lo muntu odibane naye welo uNkulunkulu wabo the devil abamkhonzayo yeah ngobuso benja vele lobo uyinjalo uyinja vele so legama lakhe la kaDog wangitshela ugogo ukuthi uliphendulele walenza uGod yabona ya njengoba nalami igama liphendulele athi nguAdam kasho kahle legama la kaAdam njoba ngishilo ukuthi kusho ukusebenza ku spiritual realm pronunciation ulimi yabona kahle kahle uAdam is mother Adam umama kahle yeah uye lo mama lo yeah lo was creator hey isikhathi yahamba ngifuna ukungena kumalema man uyakumalema yeah umama uthumile la njengoba ngizela la na vele ngiyasho ngifuna ukukhuluma ngomalema man cha but amasambi phela nje ngoba vele isikhathi siyahamba okuningi sekukwazile ukuthi usibeke isithobeni ake sikene nje la manje ukuthi njengoba usho ukuthi umalema kunjani awungene kuye nje ukuthi ukusinika futhi esithombe lapha ya mkhulu isikhathi sokuthi umalema azazi yiso lise yabona so manje namhlanje ngizomvezela ukuthi ubabakhe ubani ngimvezele nokuthi uwakabani ngimvezele nokuthi uyini ngimtshele ukuthi manje from 2026
to 2027 kuyokwenzakalani ya ngoba isikhathi sesifikile ma. Okay. Yeah, that's why bacula ingoma bathi bekezela wemalema siyafika awula siyakhona hayi isikhathi sifikile ke ba. Yeah, umalema baba wazalwa nge-3 March 1981 yabona. Okay. Yeah, uthe nakuzalwa umalema yazi kwenzakalani in the spiritual realm. Umalema wazalwa on the same day the real Nelson Mandela died. Yabona. So manje kwenzakalani umalema uthe naka descend on earth. uMandela ascenda aya island in the sky. Kwaba ne-exchange of responsibility ke baba. Yabona. Kwaba ne-exchange responsibility ukuthi manje umalema must continue nani nge-revolution nge-freedom yabantwana bakamama yabona ukuthi akhulule abantu. So leyo responsibility leyo umalema unikwe is the real Nelson Mandela, not the fake one ne. All right. So kwenzakala lapho ukuthi ke the date of birth yakamalema is the date of death of the real Nelson Mandela, that was on the 3rd of March 1981. Okay. So why manje umulento uMandela exchange irresponsibility nomalema. Okay? So ukuthi uMandela uyile lineage yethu ku bloodline lethu. Kahle the real surname yaka Mandela umgcina. Ula kule royal family le, the king of kings of all the stars on earth. Lamakhosi aphethe abantu abamnyama. So manje ukuze bambize ngoMandela ukuthi manje i-kingdom of darkness yabona yahlakanipha yathi labantu kumele siba separate. Ngoba manje kwenzakalani? Always nakuza i-king la. I-king nayizalwa izothi nayizalwa la ibona abantwana abakamama balento bahlupheka. Because in the spirit se king ukuthi man labantwana kumelanga bahlupheke le. Izoba ilento manje izojoina i-revolution. Ile freedom fighter yabona. So manje ukuze babalekele le ukuthi always each and every generation kuba nomgcina ofayithela ilento i-revolution. Abantu bazoze basole ukuthi lo mgcina kantini kangaka ngaye. Okay. Yeah. Ngoba ubhiza ifathela le revolution akayitholi. So manje umalema ke uhlangana kanjani ke noMandela? It's because both of them abomgcina. Yabona? Okay. So bese siyabuya ke ukuthi ubani ubaba kaMalema. Yabona? All right. So ubaba kaMalema uThomas Dunga Mgcina. So ubaba kaMalema nakahamba lamhlabeni bekangazi ukuthi uMalema unomntwana eLimpopo. Yabona? So on the day ubaba kaMalema ahamba la kulomhlaba, ubaba Malema bekahlala eWitbank. Bekahlala eWitbank namanje ikhaya lakhe liseWitbank. So the time azahamba emhlabeni ashona ubaba kaMalema uThomas uDunga wakamgcina, there is this friend eyaka mama kaMalema eyayihlala eWitbank. Yabona? So this friend sengathi umama kaMalema, ngoba umama kaMalema kathi sekashonile by that time because ubaba kaMalema ushone in 1996. Yabona? So wayesanti bekamtshelile umama kaMalema ukuthi lo mntana anaye umntana wakhe. Yabona? So on the day that lo baba lo ashone bekuuye nefriend yakhe nalo yasisi loya omtshelile ukuthi asambe sobheka lo yamntana kabanibani yabona eLimpopo ukuthi akusiwona umntana wakho na. So unfortunately azange bafike eLimpopo washonela endleleni. Ushone kanjalo ke ugogo. And then manje ubani uThomas Mgcina. uThomas Mgcina beka ubaba omncane wami, is my uncle. Okay. Yeah. Because uncle ya lento ulento ubhuti wakhe ubaba wami. Yabona? So manje ulento ifamily kaMgcina lena eyase Witbank. And then umkhulu wethu bekabuyaphi? Bekabuya Eastern Cape kuye lo uMgcina. Yabona? Wafika eWitbank wasebenza ke ezimayini lapha waba nefamily. So kuthe abobaba kaMalema nabobaba bami, ubaba uSolomon, baba kaMalema uThomas. Okay. So kuthe nabantwana laba sebakhula sebasebenza ngoba ubaba kaMalema bekasebenza eSpirit Mine. Yabona? Yeah, babuza laba ukuthi baba manje wena weza uyiwanda ube Eastern Cape. Manje thina sesasebenza mkhulu sifuna ukuthi manje sovakatsha sibone ke ihlobo zethu zase Eastern Cape amaXhosa goat. So lo mkhulu loyo
wathi angifuni ukuthi nibabone labo bantu labo ngoba umkhulu wakhula as an orphan. So wathi umkhulu wakhula as an orphan wahlala nabomgcina. Yeah, izihlobo zakibo yabona wakhuliswa yibo. So umkhulu wathi labantu belaba bebangikhulisa la bengihlala khona, those people are witches. Bebangikhulisa as a slave, angifuni ukuthi nihlangane nabo ngoba bangcolile labantu labo. So abobani labantu labo umkhulu bekakhuluma ngabo. Umkhulu bekakhuluma ngomgcina uTjoku nokwindla, the fake Nelson Mandela. Why umkhulu wethu waye cousin to the fake Nelson Mandela. Yeah, so aboMandela boyithu abomgcina. So that's why lo bakhona ukuthi bamenze injwali, bamenze ifake ngoba unalo gazi lobukhosi. Okay. Yeah, but bekangcolile, so that's why I join a kingdom of darkness so easily. Azi ukuthi yena uzokhona ukuplay this role as a real Mandela. Ngoba manje ugogo uthini ke? Uthi ubabami uSolomon, ubabami bamenza ukuthi afane exactly no fake Mandela. Yabona bebenzakalani, bebazi ukuthi ufake Mandela was going to change his image. Yabona? Yeah. So ufake Mandela uyishintshe kanjani image? Uthi ugogo lo muntu uyitshintshele ukuthi abantu bebamazi bangakhona ukumrecognize. Okay. Hayi ukuthi uyitshintshele ukuthi afane nale real Nelson Mandela. Yeah. Ngoba ugogo uthi lo bekamude kunolo kuna real Nelson Mandela. No original. Yeah, manje that's how actually we are related to the Mandelas. That's how the Mandelas are related to us. So that's why uMalema ayinkosi. Kule Trinity le, I'm the prophet and then uMalema is the king. So umsebenzi wami manje ukuthi mina, that's why ngazi a lot about uMalema, because as a prophet of this king I must know a lot about the king. Mele ngazi izindaba iking engazazi. So manje fast forward kuyokwenzakalani 2026. All right. So uMalema is going to be imprisoned. And yeah, uyogwetshwa. So ugogo but uthi uMalema uyom-isolate, akayibizi ngokuthi kahle kahle uyam in prison, asisebesijela sisejele. So kuba ne-period yethu basi-isolate. Yabona njengoba nami manje nginganabangani, nginganayihlobo, ngiyiwani nje. Yeah. Once baka-isolate uzophila kanjalo ngoba as a chosen one, we mustn't have friends, we mustn't have relatives. Yabona? Yeah. Even abo brothers wakho nabo babekana leya umfazi ukhona. Yabona? Yeah. Manje bayom-isolate uMalema. Okay. Because manje uMalema in these 18 months I spend a prison. Umgogo kumele manje uyamakha. It's not a punishment. Kumele azi ukuthi uyahamba eprison. Ngoba ngizwe manje ipressure yakhe yeFF uthi yena akahambi. Kumele azi abe prepared ukuthi uyahamba. And then just because uya ku prison, it's because le calling yakhe le wa exchanger. That calling is iyalento kusho ukuthi ugogo lento eyenzeka, it was not a reincarnation between yena noMandela. Yabona? Kwakuyini singayibizani ngesilungu lento, kwaba yi-resurrection. Okay. Uthi kahle kahle uMandela akahambanga. Yabona bakhuluma nge-resurrection kaJesus. Yeah. Bakhuluma exactly lento eyenzeka between uMalema noMandela. Okay. uMandela is still living inside uMalema. So ukuze manje uMalema ahambe manje ngoba isikhathi sifikile azokhulula abantu ezweni. Yabona? Abantu mina already spiritual sengibakhululile ngokuqumba phansi uShembe ngathatha le star sethu saba kusomkhosi. Yabona? So uMalema manje yena imeleni calling yakhe umenzeni, thathathe the freedom mina lese nginikile abantu spiritually ayilethe on earth physically. So leyo freedom leyo i2027. So ukuze uMalema athathe leyo freedom leyo ayinika abantu, kumele lapho enza khona iexchange khona, kumele ayilanda khona ngoba lo muntu lona enza nayo iexchange was isolated for 18 years. So yena ukuze athole le freedom le befighthelwa the real Nelson Mandela must stay in prison for 18 months. So bayomgweba ke January bona January 2026. Yeah. So bona leyilwane lezi ziyamgweba zimgwebelani
ngoba iplan yabo ukuthi uMalema bamenze president but asebenzele bona njengo fake Nelson Mandela yabona bamjoinise ini iKingdom of Darkness so manje bakwatile yabona so sebakwatelene bathi ngcono simfake ejele lo sebayimphanisha yabona so but ugogo uthi usebenzisa bona izinto ezakhona ubafuna lapho uMalema bengeka agwetshwe if ugogo umama bekangavumi ugogo losiphethe manje usebenzisa labo uthi lo mntwana lo ubusy angimtholi yabona so ukuze ngimthole lo mntwana kumele abe isolated from the community kumele abe isolated from friends yabona kumele manje ngimthole ukhona ukukwakha kahle na kwakha kahle uyindoda amandla endoda asesendeni kumele ungaheavy sex kumele sende liqine uyindoda therefore uba spiritually strong so uMalema istar sakhe sitshontshiwe sisetshenziswa uRamaphosa osinikwa uLikhanyana so manje ukuze thina sithathe lesa star uMalema kumele aqine spiritually kumele angaheavy sex kumele ngabe busy akafuneki crowding so ugogo mvalelayo so iKingdom of Darkness leyilwane zengathi 15 years 18 years angawari uthe ugogo 18 months ngoba after 18 months uMalema uyophuma ejele straight to Pretoria to be the president. Malema is a king. He doesn't need your votes to be a president. So since Tina, the Kingdom of Light, were ruling now, sizombeka 2027 as a king, agawafuna amavotweni, agadingi ma campaigns. So leso sikhathi sama campaigns leso beku training le ayitholayo. So manje isafuneka isikhathi sesifikile manje tata. Yeah. Thina manje umhlaba so way too much. Yabona. So uzothi uMalema naka take over in 2027. Kukhona enye king ngokuthi thina basihlakaza yale royal family le khona iking izothatha over eKenya izobe president nayo 2027 bese kuba nenye king which is part of us ezothatha over eNigeria 2027 so uMalema nalama kings lawo bonke 2027 then they form this trinity of nation le trinity leyo ke yiyo yokwenza ntata 2030 soqopha umlando yeah 2030 lapho ke manje ifreedom yethu izoba kahle izobe seyihamba ngoba uMalema nakaphuma 2027 ifreedom yethu izobe ihamba ngenyawo eli1 yeah bese 2028 iba nenyawo eziyi2 2023 bese iyacathuza tata 2029 yeah iyacathuza bese 2030 iyahamba lamhlabeni bese manje sitake over yabona yeah manje ugogo uthi uMalema mina I mean antichrist prophet uMalema is the beast so iKingdom of Darkness imnikele igama leli la Silo it's because they are calling him the beast so nabathi there is a beast there is an antichrist that is going to rule the world bakhuluma ngoMalema baba ngoba nasikhuluma ngeAfrica kuthi nasiphethe iAfrica sikhuluma ngeearth asikhulumi ngeAfrica le batshela ukuthi continent kuphela no we are going to rule in Europe sesogoqa bhuti wami ngisacela ukuthi kesikene la mhlambe la kuRamaphosa noJacob Zuma ngoba ngeke ngakuzothinta lapho uthi kwenzakalani bese sikwazi usigoqa yeah uMalema ubalekeselwa le ndaba le yepolitiki yabona njengoba vele na uyiking uzosurroundwa yilabantu laba esibabiza ukuthi ama reptilians abantu abama reptilians abantu abanjengabo Jacob Zuma njengabo Cyril Ramaphosa yabona so labantu labo yazibenzani always ifreedom fighter real bayesungatha noMalema lapha kuFF uhlangane nalabantu labo abababiza ngama comrade uthi umama ugogo manje legama lithi comrade limeans icon artist they will play sengathi bafuna ifreedom kanti bagade lo the real freedom fighter yabona so manje lento lena manje kwenzakalani ke manje ulento umama uthi AMK yafonywa is not actually a political party uthi umama iMK is the arm wing of the ANC of Ramaphosa. uRamaphosa njengoba bama reptilians banozuma they can act they can lie bayazwana ngoba ugogo uthi labantu bakhule bayini bayizimpimpi yispies bahlangene bazwana njengolimi amathi nolimi bayazwana badlala abantu yonke into land on earth is about acting uthi ama spies lawa are active manje uRamaphosa uZuma noKhalini House uNomalema nababuya kwamgeza lapha uzobuya nakathola istar sakhe
uzobuya bheka wonke ama decisions awenzile ngoba uthi ugogo uKhalini House azange aqoshwe lapha ku-ANC uhambile wathiwa ayospire lapha ku-EFF yabona so le 3 le uKhalini House uZuma no Ramaphosa yiwo ama spies active lana yabona so manje iMK ifonyelweni ke it's not a lente political party ifomele ukuthi nabahamba bavalele uMalema 2026 igama liphumile ke kuNkulunkulu ukuthi since laba bathathele umhlaba ngifuna ukubadla bonke so iMK manje yenzeni kumele by 2026 kuba ile amwinga Ramaphosa azoyisebenzisa njengoZuma ukuthi manje bakhose ichaos in South Africa so that a lot of people can die so that uNkulunkulu wabo akhona ukudla abantu abamnyama so that's why iMK beyforcela ukuthi manje irule ini iKZN because manje headquarters yakhona ifuna ukuyenza iKZN ngoba lo mbuso wabo uphelile uRamaphosa naboZuma nazo zonke lezilwane manje angeze sancenga zizoziveza ukuthi bona bayilwane badla abantu abamnyama baba so bayazwana baba kunjalo ke ilwane leyo kahle so bonke labantu laba bebasikhohlisa bathi bona ama comrade bayazi ukuthi legama lama comrade lisho ukuthi ama con artist so basurrounda ama real freedom fighters that's why ama freedom fighters amaningi ayashona bona bayasala bese athi ugogo Khrizani bulewe yibo laba njengoba laba beba business codesa so manje iresolution bekumele bayithathe kuCodesa bebafuna ukuyivuma babona bahlangana bonke neANC abo Mandela abo Ramaphosa nabo Zuma ukuthi kumele kusuke lo ngoba lo lama resolution esowathatha lapha kuCodesa angeka awamkele so uzoba inkinga lo muntu lo so kwa decide ke ukuthi uKhrizani bamsuse so bonke bamsusile laba bebeko kwi leadership yeANC beba busy nama negotiations neCodesa so baba bese bathi ugogo ke in national government of unity it's a revelation but there was never a leading party and an opposition party all along besibhaqwa tata nabantu laba bebabusa babonke so since sebahamba sebaya reveal everything ukuthi hayi there was never a black president there was never a rule by a black person besiphethe sisonke ngoba labantu abaphathayo abapolitiki tata abaningi kugcwele bona lama reptiles lawo baba ama con artists ukuthi basifunele freedom so that's why freedom besingayitholi ngoba ugogo uthi vele freedom bengeni khona physically ngoba ifreedom yenu bekumele nina niqumbe phansi ushembe nolihanyane eqala spiritually so once naqumba phansi ushembe nolihanyane and then freedom yenu senzoyithola so mina umsebenzi wami njengeprofet sengiqedile ngoshembe mina baba so dise manje ngiqeda ngolihanyane ngoba uthi ugogo uMalema nakeza azoba ipresident kumele lezi zinto lezi zobuthakathi zibe seziphelile so siyasiqeda dise yena uzobahleli ejele thina sobe siqeda ngalaba nakabuya sobe sesiclinile baba ngoba iking physical asifuni ukuthi manje abhiza ahlushwa indaba zobuthakathi yabona so ukuzobona wena ufuna ukwazi ukuthi ushembe uthi umqumbe kanjani phansi ngithi mina manje baba ngiyakuchallenge ngithi hamba uthi wena ufuna ukuyothwala ubone ukuthi isithwalo siyasebenza manje ithwalo baba sisasebenza bese uthatha laba abathwele babuza ukuthi lenyoka abathwala kuzo bahambe bayele kubobhaka babuza ubhaka ukuthi ebhaka usesekhona umakhanda wenenhloko ezi7 na angeke bamthole baba sisekho lezi zinto lezo so isithwalo sisekho baba sisiqedile yeah ayi wayishaya yacaca yazi yavuma yaqondakala ngenxa yesikhathi bhuti wami mina ngelinye ilanga uzophinda ubuye futhi uzoqhubeka nokuningi sesiyagoqa manje mhlawumbe amazwi akho okugcina ongawadlulisa kubantu imizwa yakho namazwi nje ufuna ukwadlulisa kubantu imaphi nje amafishane nje bese sikwazi ukuthi sigoqe yeah amazwi kubantwana bakamama inkanyezi usibiza ngenkanyezi umama yeah umama uthi nge2026 iKingdom of Darkness ikwatile uGod ufuna to devour the stars on earth so nina into engakuthi manje nibe safe you must be spiritual kumele bangimamele baba ngizosebenza mina next year angeke ngivume ukuthi noma kuphethe thina lo nkulunkulu adla abantwana bakamama lento sifuna ukumshaya sifuna ukuthi nakangama Easter manje akwade ngoba kumele adle labathakathi bakhe ngoba sifuna ukwenza labathakathi bakhe useless if labathakathi bakhe abasakhona ukusebenza baba uzodla bona udla kwasani so manje abantu kumele next year uMalema uzobe angekho
yabona so bazofuna ukudlala ngabantu so thina kumele siqine sibe spiritual ngoba wena na spiritual person ngoba manje bavulela lamanzi wabo babhizi ngamanzi bayawapoisona bafuna ukupoisona ingane zakamama yabona bafuna ukubagulisa bafuna ukubenzisa indlala so abantu nabangabi spiritual ngoba manje sidila nezilwane la labantu abamnyama besithi banathi yilwane and uthi ugogo baningi kunathi yabona so yibo laba ama elites laba baphezulu ngempilo ilento ilwane ilabantu wolves in the sheepskin so inkinga yethu akusiyabelungu abelungu that's why soqina ngabo ngoba belungu abanamandla abantu ababanika amandla ile ilwane lawa ama reptilians afana noZuma noRamaphosa ngenxa isikhathi futhi wami ngiyabonga kakhulu okuningi suku uqedela mhlawumbe umuntu ofuna ukukulandela nomuntu ofuna ukwazi kabanzi ngoba ngisho ukuthi isikhathi asisekho ofuna ukukulandelela mhlawumbe utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana mina ngitholakala kakhulu ku TikTok lapha I am the Antichrist Prophet Samuel and then ku Facebook na Facebook page but I'm just Samuel Mgcine lapha endlele yami so ama videos wami ngivamisa ukwasa lapha but bengiphumulile manje ngithatha amandla ngoba baba so sebenza kakhulu 2026 cellphone number utholakala ke cellphone number yami is 060 387 6790 yeah baningi abangifunayo lapha manje nefuna kusinto zami uyabona ifoni yami ayingilawuli ngifakile izokulawula na kanje uzohlala ukuyo hayi bazothola hayi mina ke angithatha uhlelo kwemfowethu ke nami ngivalelise sikwazi ukuthi siphume ke nakho uDecember manje babukeli beEcoPoint TV sibonge kakhulu bekufikile ke namhlanje ke ubhuti njoba Teshilo umkhululi the liberator cha wathi kusinika naye wokuhluba ukudla ekhasini asivezele ukuthi emhlabeni kwenzakalani imfihlo zomhlaba ukuningi sikuzwileke kodwa ke siyathemba ukuthi nani ke nizobhala ke nisho ukuthi ke ikuphi la nimibuzo khona nimlandele futhi nimbuze la nibuza khona mawuthi khona la nifuna ukubuza khona mina ke ngushandu ke indaba ezitha umfowambatha ushandu indaba ezithi umthiya ushota uMantinde sinqamsodedla amandla bona gwatshoza igcololo umdidi wakhe udakhela uqatho phansi enquthu kwaqhuba nyawo kwakhoma zinye upolish kwanto umqhuma ngegugu sengiphuma ke sobonana ngenye episode elandelayo.